virengo punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutari rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi utagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri tena. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unataka ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu kule. Wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi wewe kweli? Kabisa? Nisamee kwa hiyo. Simkamata nyumba vipi? Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Sasa wewe unaona. Unieleza nini? Sijui mimi nimekoma. Unieleza nini? Life got better. Chitariki 25 nemo mutinyukano mwaka chirubere 25 wirire buya nande mwancho muri Getembe TV Ekeonga Chinsa Inye asenchira yobekera no kuroboga tagati bomocho bosongo nchenkatire Nyaboga torenera vira karire kuri studio ya kabere aina kebuna chibiche china Mario ingo ikera chira asenchira yobekera no karanso iketokomanye kati abiri agenda towataka korwa email nesko yorongo roagusi anana mono genda gari asomutando Facebook tonyore buna Getembe TV YouTube na Getembe TV boigo ntobwate app yekerero ya Getembe Digital App okogenda gari Play Store gose App Store onyare go download app ya Getembe Digital na app ya Getembe Digital nigo oranyare konyora emirobirionsi ya Getembe TV bwesemi wego kena boigo wemanyi anene mono amangana maya gose Ekeonga karibu sana ngomanyi gati ya berega kwatika Korochi County emirongene na isano na birichensi ya Kenya goika Chinsa Jesco. Papa Francis omonene bwekanisa yege Katoliki nigo anyara kweni wari tukoria rero asechiri buchi abantu naboigo abaraya bange kurwa Chinsa cha Africa naboigo ensengima banyara guikirana ase omojega bwoko moine Papa Francis okorekana ase kanisa ya St Peter's Square ya ime Vatican omocho Rome unenchera ya moyo komwa Papa Francis amaskani ya yo moyo Papa Francis nigo anyare togosiria bugima bwa iri tukoria Jumatatu maambia ense ya mone geka ange 35 cha imambia ritkeria juma
tatu mwancho muria Papa Francis nigo anyarire kora ekeresia Katoliki buno mupapa ase miaka 12 ase bono omukadino ase rieta Gavan Batista Rey oyonyara kora emisa yogo ya matanga Papa Francis amotogia ase emirimo ya yemia ase abetega kora ekeresia Katoliki nabo igo ogoekea kwaye nabo igo anchete abantu abataka nabo igo abantu bonsi. Tobonsiense ngimani go bagotenga tiga mo nene Nyasaye abeko muika o Papa Francis asagia na boigo anyare Papa Francis ose mo nene Nyasaye boigo anyare kora bakari no bali barache go choro mo pamu muya ase kirisia kiri Catholic anyare ko baraba choro mo papa uyurache koira chimbwa cha Papa Francis na togo tigana nayo nigo abamenyi be county ya Kisii baburi go sabira abarai bari barigeti erio ko bamenta umuke abanyare ko bayikiraneria amagendro buna babarirete ira chinga kichiria che campaign ukwana chinga ki atarera e familia na boigo yamate yom MCA omochore na boigo mukoro kure county ya Kisii asireta omoskumosvat Josephine Ombati oyobete kagusiria ise go stato mwabo nigo mugavana mukoro we county ya Kisii omoske James Mario Bongwae aborira bagavana bari geti ose bari bakora county ya Kisii banyare kuikira beka amagendro motwe na gutiga kwetangana ni barabu abanyene na kubeka amagano y'abamenyi be county ya Kisii na gusingima motwe muri kito Daniel Ntiri no arenga sayo na gutwariganira robotiro ko bwati ase lituko lia kabererero umugavano mukoro we county ya Kisii umuske James Omaribongwae igagendereria mukyoye bokolemia chiamati au chiria chiasiriligwe na bamwabo ijumamosi ya rero mugaso muskongwae nigikirana sekenyero kya mwamogesa ime ya Kitutu Central ase bunge ya Kitutu cha South abo barebirero kubwatakana no gusira kwa mugaka James Ombati we myaka menene nabuna nonyeli tukolio komwenia tiriraika Nyagosiro Mbati nigalise omo MCA omochoro mukoro we county ya Kisii asoborai waitete omosubati Josephine Mbati yumanyekanete mono bunari chibu moyaga boyikirenwa nabarai ao igati abo omo MCA bono we wodi ya Kitutu Central moskedi ukinyarango igati yabarai banda bange abo mono bakolete miremo no moskongwae chinga kyalenga abisi ukwana chinga kicho nigarwe ngora yaye yabene no motebanya gusira ko bumuga kuringe bumukya na bwerwete haso kubotisia abarai haso koleta magendro cyona cyaga igeso muga ko muneno muntu muga kubwata abana baya nje na amenya ga 10 years no mwana wa to coronel 10 years there's no way na ko batincha ga ndabarora mutarali tukolio ko mutu tarayika kera to akoya asnino goiga induma yete tauni una yale ko ntaracho mumai to nai tigete no ne chipara mu ali konda magaiga echide magote ba mungwa must go chipara je serikali para mune yale ngo tare go itanero ne mu ino ga ne go tire to mutare go itanero abo tuarwa ne ti na arwa ne ti kabisa pakera mu yete cuando va con serikali nga national government nga ya chite ga che kabeke pare mbeo iguru muntu wikato ko muntu okora muntu kubwatia na ndo muntu kuhuri
chinga kecho boigo nigasingira kuboria abamenyi be county ya Kisii gosebera barai abo barasegeti nako bachinga kichinyororo cyo kubaikiriria amagendero ingana boigo ya watesigwa na barai bande. Lakini jana akorite miaka ya 10 ya serikali constitution ya ngete kayikora byo konere tiga tusabere bali baroro bane nabatebetie mwana nabatebetie mwategerera mwanya abantu nabali nabiri abagoteba none kanisa bishop ngo tanga payment igere in this world lakini tebia bandekera mungu motebanga yani nyo kwa payment iko hapa unalipa hapa Igonye mwale gotegerera balitu alenga bagatu ariko batebi abita gitenga muri aba punished uso sabiyo lakini wao human beings yaba abantu n'nyasa tuyibonete ntuli kotegerera na enda boko nyora na ende unabona ukani mwana atako bodo boko somulyo na ende obeka na enda boko cyakona enda abantu na enda bakoli na ende bibire na ende bakoli a similar mistake. That's the nature of life, that's the nature of human beings. Egetambo kirekiga nigo kiago kigwa na bange aboigo basaba omunguru abeko mugakoiga asaga ya ngurubuterega seni kiagetembe kurega kitutu cha South Asia County ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Murekeito Daniel Untiri mono asarabote ru asenchira ere yobwekira nukegima na togosuka bosioni go abamenyi korwa ensemo ya bogusero bare no mogoko eyemagega yo mwana siasa yo mona boigo ori omunchoreria aserita Justin Nyambega kobakora chigosori chemepira ase kokwana ekeroika segeti kiamateko ase chigosori chari gokorekana anan mono goika omoiro nigo Nyambega abolya barai bonsi kuroro gongorwa gusi kobwatesia abasaye anan mono ase emepira usasa chigosori unenchire yemo yokoneke buna basaya bongo nyora bare ugosirwa kwebyegwa biri babwate nabo kubatanga korwa asamaria go yogotinda ne kitabu chimbe gabrede nyakundi na borobote rasenchira ire yobwekirano buna entere yemo yokoleta abantu amo nigo omwana siasa boigo korwa sesemeyega yabogusero Justin Nyambega nigaira chinga kiyokoleta abasaye n'abagakamo asekubabekera chigosoli cy'umupira amone kiriya chenchiwa icyo cyayenekiwa asegeti kyamateko bunengeremo yo gutanga abasaye kurwase bikoro by'ubusaria kakona asegeti kyamateko nigo agania abanasiasa nene mono abarayi bali barasobisi kwene kiangoleta bale abasaye amo azogobekera chigosori bamete bya mono wose banyego bochicha abana bakiesi bomupira bakire ainde odeta yo umire yente kanenda ateya barayi bali barobi babeke chipesa abana babakari kwirinde ba kumupira so that they can promote their talents. Ase abasaya nene mono kurwase ensemeyega bagokeregetambo kerekega ase baganira abanasiasa ko chiko babekera ibikombe rikwenekia abasaya ngo chabare amo. Kwa majina naitwa Victor Odiamo. Soma katika shule ya upili ya Inye. Hii ndio mheshimiwa shukrani katika hii shule ambayo kupata mwenye anaweka kama hii ni ngumu. Naomba tu aendelee tu na hiyo moyo. Wanyango kapteni kutoka Ruga. Tunashukuru kwa mheshimiwa jambo mzuri ambaye amefanya leo tuko hapa kwa barabara inakibu watoto ofisi tunasanyika pamoja tunaangalia watoto wasiharibu vitu za wenyewe. Kitu nilikuwa napigia Nyambega asante, yeye ana kazi hajaingia uongozini lakini anajaribu kusanya vijana pamoja na wale wenye wako na uongozi hawafanyi yenye Nyambega anafanya. Kwa hivyo wale tukifika 2027 tumwangalie vizuri kwa sababu ni mtu ako na maono mazuri sana kwa vijana. Na wale wenye wako na pesa wenye wako kazi pesa ya vijana wamelalia. Walete pesa ground watoto wapate talent yao ili tusiumane tuende mbele. Asichigosori chiga chiko mweri wa seri tukurelera segetie keiga aichuchaleta abantu akorwa sesemega asibagokera egetambokero ekeiga
Kingo ripoteria egetaseni gioka bwanchete kianda gikomike Getembe kurwase bunge ya kitutu cha sauti kaunti ya Kisii. Nchenkuru kwa Nyakode Gabriel. Gabriel Nyakundi mbiamono ase oroboti yoru na togoskabosio monjumbe bibunga nyari bari masaba moske daktari Daniel Ogwo Kamanduku amotire serikali enene mono aso konyorwa gutuma chipesa chechibasari gocha ase chi constituency Manduku nigo akwanera okongusana na okokogendete konekiwa ase chi serikali chechi county na boigo ase jibunge ase boigo ateba onyesi anya kongusana no koti korigo cha koera nigo bono ebunge etache gukora bikara usetache gukora ose gukwanera ogwa na gwete chipesa chiri chikogena chi county Chibasa licha nyariwa masawe jile 62 million. Igondora imetange 20 million. Serikali yata ibile kubeke wiki wocha ili ndabana ndi school. Mnichiba shiba soaiga uchakara wiki wocha ngoto madori chibasa school. Chibasa jiji basa ikenye ngimanchi kubwa to bokongu. Tari nyariwa masawe yoka. Amaganda chache obasi. Mane account ni bwajibe ni bwatichi obole mbero singenjo chibasa chitara transfer kurwase national government. Ego ndo kende chipara. Bali umete kenya umete nga ndu achite jigaba na chite koti. Chigateba chibesa chipara chisiekeru. Ekini keko na jua Jumatatu. Kera na jua njira na se national government. Ego ganda bobe abako na se county. Lakini ntuna wajimbe tuwatebile dori wetia pesa cha county allocation extra allocation paka I think Deputy Governor, you know that. So it's not an issue of one constituency. It is a national problem. And those who are well versed with knowledge and know what happens in this country will understand these things. A simple reading of the internet will show you the status of these matters in the country. We have sana utoacha kuchanga sengi mambo ya mangani pasari nero tuarule allocations tayari chiwa chiko so account directly to the schools. Abana bagenda basome. Mama yetena injini believe it more in education. Nimba hata wana begeti scholarship. Nima yetenga ntubura to bole biru asi school jetu. Lakini rende astoko nyara tuwakodere. Na ense ya Kenya ya ose omukia ense ya Kenya anene mono eserikali ya bekire elio kwene kia buna barimi nkonyora bareri gesarigia nigo mukyoyu oretra matunda na boigo kwene keri gesari nene ase ewizara use sekteri yoboremi eyankorengana no mokonyi bomura wense ya Kenya omoske professor Pram Kifure Kindiki oyo menta na gotabuna nigo eserikali erache kobeka nande omukyo monene bunenchira ya moyo kwene kia ngosirere abaremi ime ya Kenya elio gukinia uchumi na boigo kwene buna barimi bari ose abantu bari bakonyora engere yabo kirarituko korwa ase oboremi nkonyora bari gwetenera barabo oba oroboti na boigo chingwana chomoske Kindiki asembeo. Na ndio unaona tuko very serious, hatutaki michezo, kwa sababu wakulima wetu wakiweza kuuza kahawa 150 shillings 140 shillings 200 shillings in future, uchumi wetu hapa utakuwa sawa sawa. Wazazi watapeleka watoto wao shule, watajenga manyumba, watajimudu kimaisha.
ni kazi gani ambayo tumefanya. Ile kazi ambayo tumefanya, number one, kulikuwa na watu pale wamechukua leseni. Yeye ni mila, yeye ni broker, na yeye ni marketer wa kahawa. Tumebadilisha sheria. Tumesema juu lazima ukuwe na leseni moja, either ya ukulima, either ya broker ama ya mila ama ya marketer. Tukaleta mabadiliko pia katika Nairobi Coffee Exchange. Tukasema vile mkulima alikuwa anangojea pesa yake miezi 6, kahawa ikiuzwa atakuwa analipwa na siku 5. Vile vile kupitia pesa ya serikali tukahakikisha kwamba bei ya fertilizer imetoka 7,000 kwa gunia moja ya 50 kilos ikakuja 2,500. Hiyo kazi ya kuleta fertilizer, kazi ya kutafuta masoko, kazi ya kufukuza makateos na mabrokers, kazi hiyo ndio imezaa matunda ya kutoa kahawa shilingi 40 ama 50 ikafika 120, 130, 140. Tunajua ya kwamba bado tunaweza fanya zaidi. Mwancho murigereria inkwani yoyo moske kithure kindiki nero gochikotoira omotimo moke ime studio gwira natori ase ntunda ya kabiri na boigo entunda ya mwera ase Ekeonga Chinsa Inye weekend tuskare tigatogende tutuka gwira natori tukumanye na boigo togosemi gati yari agende tekwenekyo kurwa chinkongo imeyense na isko yense. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ejo boigo chire chichi brand ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
kegima na inde karibu sana sentunda ya kabere na boigo entunda ya mwere a SMS Ekeonga Chinsa Inye a senchira yobukirano na korwa sensemeri ya siasa ni gomora wiki ya makeria kia omoskeraira morodinka akwaneire devolution gosechi serikali chechi county asasengereire igori ya kerengerere kia yabuna nigo abajumbe babwenerete gutigana na amangana ya magendro korengana no moske odinga niga tebiruna amangana ya magendro nigo abwenete gutigerwa chi serikali chechi county gosaba governor natari abajumbe. Devolution works very well in many countries. If you go to Japan, works very well in many countries. If you go to Japan, you'll see what I mean by devolution. If you go to Germany, where I lived for many years, you'll appreciate the power of devolution. If you dissolve properly and also put resources down there will be much faster development. What is happening here is that some of our people resist devolution because they don't understand the effect of devolution. Right now, we still have a problem. We have devolved generally. We have a structure of devolution. But we're not bringing resources properly down so that these devolved units can work efficiently. You see, now they are saying, and the other time this week, they're saying that nearly 50% of money going to the counties is going to salaries. And that only less than 30% is going to development. But that is not the mistake of the devolved units. That's because less resources are coming down to the counties. If, for example, you release funds for infrastructure, funds going to Kura and Kera down here. If you release other funds meant for health, because health is a devolved function, but the bulk of the money is remaining up there in Nairobi. It's not coming down here. You see, if you release resources for agriculture, if, for example, you release money to build markets, because they are building markets there, yes, the counties are the ones who are operating those markets. Why don't you give the money to the counties? If, for example, affordable housing should be the responsibility of the counties, release the money to the counties. Then you will not be talking about 15%. You will be releasing over 35% of funds to the counties, and there will be development. You don't want to blame governors because you're not giving them resources. If you give the resources properly, the entire country will be working. Right now, the counties are employing people, experts, but there's no work for those people. They're sitting in the offices because there are no funds for them to work. So release the resources to the counties, and devolution will work for our country. This is what I'm saying all the time. And members of parliament have no business contracting roads. Tigarite asensemeyo ya siasa nigo egati abaraikoro Kenya kwanza baigereire taro y'umuraibu ense imeyense ria ya China ase batebirubuna ense ya Kenya nigo egendete gukina mono ase kobwa egati yechinsa chinde Oregon Africa eyenkorengana no mukimuraibu ense muski daktari wa Samuel Ruto abekire erikwana kiabuna uchumi ense ya Kenya obwagachi bwechipara nabo igo emerobiro ya magendro negendrete gusuka bono baboria bakenya nabo igabana siasa gotigana kumogochongira etaro muraibu ense imi ya China na ase batebreta ireyo nigo erachekoreta amatunda amanene ase ense ya Kenya. Wakenya ukienda kila mahali wanasema mheshimiwa tutujengee barabara, mheshimiwa tuletee stima, mheshimiwa tuletee maji. Na yet rasilimali yetu haitoshi kwa sababu ile ambayo inakuja nyingi inalipa loan.
Mheshimiwa Rais wakati huu ameelekea kule China. Juzi amesign deal ya 107 billion. Na nimeona wengi katika sehemu ya media wakisema ameenda amekopa, ameenda. Hapana. Na tunashukuru sana sababu tumeona rais ameenda kule China na amesema barabara ya kutoka Nairobi kwenda hadi Malaba inawekwa dual carriage na itafungua uchumi wetu. Huko China unasikia maneno ya ukulima imewekwa mbele. Maneno ya industrialization imewekwa mbele. Barabara zetu imewekwa mbele. Tumesikia kwamba Kenya is now the biggest economy in East and Africa region. Ati kwa Afrika mzima Kenya imeanza kutaburikana. Tunaweza kuwa tunataburikana namna gani kama uchumi yetu iko baya, ushuru iko baya na hatuendelee mbele. Hatutaki kusema yale machache ambayo tunafanyiwa. Kazi yetu ni siasa kutoka asubuhi mpaka jioni. Na mnajua mkisikia watu wanapigana na hii serikali, lazima mjue on a dead tree there are no man. Kiti ya serikali ya Kenya imetoa mpango maalum ya kuandikisha vijana wetu 70 per ward ili waweze kupata grant ya 50,000 kila kijana azianzie mambo yake. Huo mpango unasema uwe umekuwa kufika form 4 kurudi chini. Ule amefika kidato cha 4 kurudi chini. Hata kama una certificate, so long as wewe ni una miaka 18 kufika 29 uapply mpango wa nyota, upewe pesa kwa serikali, uanzishie mambo yako. Gocha utokire chitagika emerongi tato insanye chobotuko bwa mwancho muregereria gwikiraga bunongo chwikiria Ekeonga Chinsa Inye ose Ekeonga weekend omwero ngwiraniria buya bari bonsi babe komukyobo nakwira kona kwaneke buna ajaigana abere ngokoretera na ikira na igati aba bari kibaitu amangana tingo baeba magega ase omukyoino mogendete gokora tiganya saba seni na boigo abamente chinguru ase gaseno mogendrete gokora na boigo mwancho muri Getembe TV ngoko iriganira botkobuya na boigo gosaba ogende kobwati muri burionsi ya Getembe TV wesemi wemanye na boigo kechinga kichonsi njengero kwa Catherine Nyaboga havira kariri kuri studio kabere nero kweneke buna chibichechi na Mario Kingo ikarachira asenchira yo wekirano gagonte byangampaganire botkobuya na boigo nyasabarende abagate chinga kichonsi bye bye tumirane ritkore ango na bari moko genda ritkore ango mutusabiranie sabari moko genda ritkore ango chikanisa mobe mogo tusabirane tumirane ase Ekeonga Chinsa isana nabere na boigo Chinsa ikomire tukoria ango genda goswara burigire burubya na boigo botuko obotoerero Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boigo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao
use asomanyete use chire biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuligo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru